Pozdrav dragi gledatelji! Bog, bog. Danas imamo jednu poslasticu. Naime, izložit ćemo vam nešto novo, najnovije, što još uopće nismo stigli ni izložiti. Mi smo zapravo prvi koji sad to imamo u ruci. Zapravo ja sam prva, jer je u mojoj ruci. A radi se o novom LG telefonu. Saša, reci nam nešto više o njemu. Sa zadovoljstvom. Evo, možeš vidjeti, to je LG G5, znači potpuno novi model. Santa kao i uvijek ima prva telefone takve i televizore, znači to je naš neki trademark. A ovo je radikalno drugačiji telefon. Zašto? Radikalno? Evo, možeš pogledati prethodni G4, znači to je onaj s kožom. Tako je, o njemu smo već pričali. I ako sjećaš ona neka inovativnost, priča o inovativnosti, LG je u mnogo čemu prvi. Znači ovo je bio prvi kožni, oni su prvi Quad HD ekran napravili. E sad ovo im je njihov prvi metalni premium model. Aha. I ono što vidim da je novo, najnovije, to bar nisam još vidjela, ova tipka ovdje što vidite na poleđini, samo je stisnete i on se upali. Tako je, to je zapaljeni fingerprint skener, to LG ima te neke svoje drugačije stvari rješene, a možeš i primijetiti da ima dvije leće iza. Znači kada gledaš kameru, možeš zoomirati. Dobro. Šta se onda, zašto ima dvije? Jedna je klasična, izvrsna 16 megapikselna kamera, znači tu je LG već godinama u vrhu. A druga je širokokutna i to na način da ti lovi čak 135 stupnja. Da vidim. Odmah tu moramo isprobati, naravno. Znači ovo je klasično. Dobro. A ovo kad klikneš se upali ova druga. I vidiš koliko onda više lovi. Super, daj, jel možemo se selfa tako? Da probamo odmah. Selfie nema tako. Aha, to su ove tu kamere, može. Selfie je klasičan, jako je dobar, to možeš. Ajde, odmah ću ja probati snimiti video. Ali možeš ovako, znači, ovo je sad širokokutno. Pogledajte kako nam je lijepa trgovina. Da, ovo je širokokutno, da, vidim. Evo, sad stisni ovo. Ovo je klasično. Znači, ovako ćeš kada dobiti na 99% mobitela. Da, vidite razliku. Stisni ovo i onda odjedno vidiš 135 stupnja umjesto 70. Da. I to je jako dobro kad je veliko društvo, tulum i rođendan i neko treba obuhvatiti stol. Kad nestanete svi u fotku. Kad nestanete, da. To je rješenje za vas, dobro. Šta je još inovacija? Ovo. Znači, ovo je prvi modularni telefon. Čekaj, da stavim. Nisam ti rekao šta ću napraviti. Da, znači, LG je napravio dodatke. Dobro. Šta je to? Ovak ide. Ovo je baterija. Dobro. Ali poanta je da tu možeš stavljati različite module. Trenutno postoji Hi-Fi modul, Bang Olufsena, malo je veći. S njim je telefon, postoje pravi Hi-Fi stereo uređaj. Znači, spojiš ga na liniju ili na neke visoko kvalitetne slušalice, doćeš vrhunski zvuk. I postoji kamera modul koji je malo veći, ima tipke za lakše upravljanje kamerom. To zove LG te dodatke Friends. Imaš različite Friends, imaš tipa kuglu koja sama ide, spoji se na Wi-Fi internet i ti si recimo u vikendici, hoćeš vidjeti doma šta mačak radi, kugla ima kameru, upališ kuglu, ideš po sobi, kući i gledaš. Znači to je, evo, zaista inovativno, nisi ni mogla, to se pojavilo upravo sad. Hvala Bogu, pa imam Sašu, pa sve znam iz prve. Ali uglavnom, evo, to je nešto što nitko drugi ne nudi. Dobar ekran, najbrži procesor trenutno, Snapdragon 820, 4 GB RAM-a. To su sve specifikacije koje očekuješ od flagshipa i to nude i drugi, ali ovo je nešto po čemu je LG jedinstven. Wow, ok, sad mi ga vratim. I kao ono, spremam si ga u džep. Pa ne bi loše napravila. Fora je, totalno. I da, ponavljam, mi smo zaista prvi, sad još i nije izložen primjerak, ali nemate problema, dok vi budete ovo gledali već će biti, tako da ga odmah možete doći pohrliti u naše trgovine kupiti ili možda preko našeg web sajta online. Njegova je cijena zanimljiva, on je 5399 kuna, znači nešto niže pozicionirano od flagshipa od Samsunga primjerice. Nice! Da, vrlo lijep, elegantan, evo. I zaista inovativan i dobar telefon. Odlično, Saša, sa tobom uvijek neki noviteti i hvala ti na objašnjenju za ovaj novi lijepi telefon. A ništa, dragi gledatelji, mi se vidimo ponovno u nekom drugom videu. Do tada vam šaljemo puse. Bog!